Meto nga kilo ning shabu ing sinurrender ning management ning meto nga hotel king Mabalacat king pulisya ato pa ning room attendant ing paper bag king hallway at inyang buklat ne iti binungad kaya ing pagsuspetsyang illegal na droga. Ay ning balita ng Patricia Mamangon. Mikit meto nga kilo ning pagsuspetsyang shabu ing ato pa ning meto nga room attendant king meto nga hotel king syudad Mabalacat inyang Miyerkules. Ikit na ning meto nga room attendant king Sogo Hotel ing meto nga paper bag king hallway kabang gagawa ning kayang obra. Anya kanong ibuklat ne niti tinambadla kaya reng pagsuspetsyang illegal na droga. Inya agad niya kanong pepabalwa ning manager ning hotel at tambing ding sinumiti iti king pulisya. Agpang king hepe ning Mabalacat ay Police Superintendent Ruel Cagape. Magsagawa na lang ocular inspection king establishmento bang kalapan ning posibleng makibandi ning pagsuspetsyang illegal na droga. Samantala, mi-turn over na iti king Regional Crime Laboratory Office king Camp Olivas para king masiring examination. Pasalamat naman ning PNP king mabilis sa pamakipag-ugnayan ning management ning Sogo Hotel para king ato pa na illegal a droga. Ako po Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.